Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe nk'ahazwi Nyamirambo mu mudugudu wa Muse mu murenge wa Tare, aha ni mu karere ka Nyamagabe. Umugore w'imyaka 30 y'amavuko yiyahuye, ndetse yiyahuye kubera yuko umugabo wiwe yamuciye inyuma. Ni mu gihe uno mugore yasanze uno mugabo aryamanye n'undi mugore, aho kugira ngo basagire n'ubwoba n'igihunga, ahubwo arakomeje avuga ngo tukomeze twirongoranire ngo kuko madamu ndabona ahageze. Ni mu gihe uyu mugore yaguye mu kantu, mu gihe umugore afashe umugabo wiwe amuca inyuma, umugabo niyagira cyangwa niyabyitaho muri rusange. Ni mu gihe umugore yabonye bigenze gutya ahita yimanika mu kagozi ariyahura arapfa. Tariki 6 z'ukwezi kwa 7 umwaka 2025 nibwo uno mugore yiyahuye yimanitse mu kagozi, arangije ahita yitaba Imana. Urupfu rwiwe rwatewe n'umugabo wiwe yasanze arimo amuca inyuma. Noneho umugabo arangije aravuga ati dore madamu araje, komera ahubwo reka tugire vuba vuba dukwakwanye. Madamu nta kibazo, umugore abyumva. Umugore asa nkaho abaguye gitumo wapi, gusa umugore umusambanwa yarari aho ngaho yagize isoni, we yambara gake gake, mu gihe umugabo avuga ati buretse kwambara tubanze dusoze ibyo twari turimo, n'ubundi twafashwe ntabwo bikuraho yuko twafashwe. Barakomeza barasambana, umugore areba disi mu maso, umugore atangira kurira, agahinda karamwica. Umugore atangira gutekereza ku bana, ndetse icyo gihe abana bari bagiye mw'iki gihe abana bari mu biruhuko. Ni mu gihe abana bari boherejwe kwa nyirakuru kugira ngo bari bagiye gusura nyirakuru, bari baganira na nyirakuru. None iyi ni inkuru y'incamugongo, iyi ni inkuru ibabaje cyane. Ngiye ugiye kwibagiza none twurinzwe n'Imana Emmanuel, abanza ku izina rya Kidasamura Movie, muhawe ikaze kuno muyoboro. Ikintu cya mbere mubanze mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka dutangire inkuru yacu y'uno munsi twabateguriye. Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe. Umugore yiyahuye bitewe n'uko yasanze umugabo we arimo amuca inyuma. Nubwo yamufashe ubwo bwose arimo amuca inyuma, ntabwo umugabo yigize agira ikibazo cyangwa ngo akomakome ngo umugore araje. Umugabo yakomeje gahunda ziwe nk'uko bisanzwe, ubundi umugore bimurenze ariyahura. Nsaba abantu bareba ino nkuru mba nabakoreye cyangwa amakuru mba nakoze kuzajya inkuru mba nakoze gukuramo isomo rikomeye cyane. No kuvuga ngo mu magambo arambuye, reka mbirambure ibyo twavuganye n'abaturage mu buryo busanzwe. Uyu mugore yakoraga akazi kajyanye n'ubuhinzi, uyu mugabo we ni umukanishi muri rusange. Ni mu gihe uno mugore yeze imyaka myinshi, akagahinga keza agasagurira n'amasoko. Ni mu gihe uyu mugore ari indashyikirwa. Uyu mugore mu mudugudu baramuzi, ni umugore mwiza cyane, afasha imfubyi n'ipfakazi. Uyu mugore agaburira abantu bashonje, niyo mpamvu abaturage bagize agahinda benshi na benshi bararira. Mu gihe uno mugabo amafaranga akoreye yose ayanywera, agataha nijoro yasinze agakubita umugore muri rusange, ariko umugore akabyihanganira ngo nazibana zidakomanya amahembe. Ni mu gihe Kidasamura abararikira kumva ino nkuru, ariko bamwe na bamwe abantu bafite ngo mwubatse cyangwa abantu mutarazubaka, namwe bikajya bibasigira isomo. Ndetse isomo ry'uno munsi dushaka kwiga ni uburinganire muri rusange, cyangwa kutagira igitugu mu rugo. Ndetse umugore n'umugabo babangana, uburinganire bwaraje, ariko ntago ibyo ngibyo bikuraho yuko uba uri umugabo mu rugo. Ni kimwe na kimwe abagabo impamvu bakunda kuzifashisha kugira ngo bashiga icyasha abagore babo, ngo ibintu byose byaba buringanire, inshingano zose bakaziharira abagore zo mu rugo. Ni mu gihe rero uyu mugore yiyahuye, ariko ntabwo byari bikwiye ko yakwiyahura cyangwa yakwiyambura ubuzima. Kubera iyo mpamvu ntabwo yageze atekereza ku bana agiye gusiga bagiye gupfakara, nimba se ari umusinzi gutyo akaba asize abana biwe 3. Ubwo urumva yuko abo bana ise arabasha kubitaho? Ese ise iryo habara ryarema ryamana naryo byo riraza kuza kumufasha kurera abo bana? Ese ni mbega ni ikinyuranyo, ndetse n'ibintu wumva bitangaje kandi n'ibintu bibabaje abaturage mu gahinda gakomeye. Amajwi yabo n'amashusho n'amavideo biri kuri Kidasamura Movie mu Nyarukiro, Kidasamura TV Rwanda niho amajwi n'amashusho biherereye. Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndetse Emmanuel, ni inshingano zanyu kubazanira amakuru aryoheye amatwi, cyangwa kubazanira amakuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo mumenye aho isi yacu igana. Ndetse uyu mugabo arakekwa yuko kwica umugore kubera yuko
ariko n'umugabo ntago yigeze amwica, umugore niwe wiyahuye. ni ukuvuga ngo yagize ubwenge buke muri rusange. Umuntu wiyahura buriya aba ari ikigoryi, ariko uyu mugore ntabwo twamwita ikigoryi rwose, ni agahinda n'akababaro byinshi byamushakayemo akahita yiyahura rwose. Mana tabara abantu bawe, Mana gitare gikomeye, turinde ko uyu munsi wo ku cyumweru abantu mwagiye gusenga Imana ibane namwe, turabakunda cyane.